Mænd fra vores hotel i Dnipropetrovsk kører vi nordøst ud af byen. Where are you taking us? Я не понимаю, я интервью не даю. Efter en lille times kørsel ankommer vi til en militærlejr, og her midt i teltbyen finder vi ham. Godmorgen. Godmorgen. Tak fordi vi må komme her. Ой, 2 минут, я только 2 минут. Okay, fint. Velkommen. Tak. Den tidligere boksetræner fra Birkerød har et par måneder været øverstkommanderende for en international bataljon af frivillige, der har taget kampen op mod de pro-russiske styrker. Мы просто умеем с ними воевать, мы воюем с ними 23 года. For ukrainernes kamp er også tjetjenernes kamp, nemlig en kamp mod arvefjenden Putin, lyder Isa Munajs forklaring på, at han efter 7 års landflygtighed i Danmark nu har valgt et liv på feltfod. Я лично враг Путина, и я горд этим заявить всему миру, что Путин – это убийца и террорист. Hans over 40 mand store kampenhed er velforsynet, Мы можем любому противнику дать отпор. Так что в этом проблем нет. og den er veltrænet. Боец, подойди сюда, дай автомат. Хотели учебные стрельбы? De fleste her har rødder i Tjetjenien eller en anden af Nordkaukasiens russiske republikker, Вот она, учебная стрельба. og mange har et regnskab at gøre op. Я отец потерь убитой дочери. Я сын убитого отца. Я сын и брат убитой сестры. Так что я не понаслышке слышал жестокость и подлость москалей. Udover Isa Munajev kommer 6 fra Danmark, men der er ingen tvivl om, hvem der bestemmer. Vil du tale med os? Hvis du giver lov? Okay, fint nok. Они говорят, Det vil bare være dejligt, hvis der var nogen, der vil sige, fortæl lidt om, hvorfor I er og sådan noget. Кругом. На посты, бегом, марш! Her hos Dudajev-bataljonen er der ingen slinger i valsen, og der er en mening, der for 3. gang misser målet ved bajonetkastningen, så er der kontant afregning. Вперед, на турник, бегом! Еще 5 раз. 1, 3, еще 2 осталось. 4, последний еще раз. Ну-ка. Молодец, все. Занимай свою позицию.